Yes. I'm the father, I'm the mother in this yard. This is my rules. You came and say, I want the place, I want the place. I give the place, both of you. Yes. Then now you run away with my money. I didn't run away. When the best is negotiate now. What do I? Take your shit. Get it like a seat. Get it like a seat to get fair. And Tehis. God, Anisalio. Felicia. I never use on the topic. Let's talk about challenge. Put the money on table. Put the money on table. Put the money on table. I haven't done it. I put in the money on table. It is cap. It is a cap. I like to say that is into it. I need to be a figure. I'm a funala. Tina, don't tell me what the hit I said. Don't tell me what the hit I said. Don't tell me what the hit I said. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Speed Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, waiting batho ba holo, le subscribe be le share video tsa rona. Batho ba holo ke dijodi tsa ka go Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby mothomolo ka re kopa le ska le bala no latella ko Facebook ke Lady Blue YesBaby. Batho ba holo tsa sina ka shono ke ngola ske my brother le my sister mona, so ke kopa mo fa chance fela a le jwetsa ska ha le di viewers tsa Street Channel go wetsa line mothomolo kopa o jwetsa di viewers tsa Street Channel go wena se sina ka jeno hantlante go wetsa line lo go ngoletse igama lami nguThemba Ndlovu. Yes. And then we sihlala la kulejarit. Yes. And then saphelelwa umsebenzi nginomamasi wami lapha sahlala ngathi isikhathinyana eside. Yes. Samkweleta rent mara sabuya sambhadala saphuma mase silanda izinto zethu umama asikhona ukuzithola manje kudala anikhona ukuzithola why akafuni ngazo noma dala sihambela lapha nalela room akafuni vele sisondela and at that time nimpatele nkosi yami yena simnikile athi inkinga yini manje imbuza umuntu omdala ukuthi wangafuni ukunipha izinto zenu yena kahle kahle uthi thina why masiphuma lapha na maybe sisashiya singaphuma ngazo sithi angeke siphume nezinto singakatholi indawo yokuzibeka so wena Mothomolo hanhlanhle mastande buthatha ke hayi mina ngazi mastande kahle ubuthatha yini mama into engicelayo nje ukuthi asiphe impahla zethu phela ngepeace singalwi asiphe nje sihambele into engicelayo nje kuye ngepeace nje yiko nje today sizile namhlanje ngoba kudala sizala ene maniza yena uthini kini nkosi yami uyastrayisa sometimes clear my gate asikhona lokungena manje today is a D-day today sitshelile nje sathi no Themba today siyeza sicela lokho okay so batho ba baholo ntho tlo etsalang mona re tlo kena le my sister ka mona le my brother le batho ba baholo re kena re ke re tlo bona re utlwe master no hantle tlo etsalang hobane ne se re le kopela ntlo ya hae jwale ne ke batla hore ba nhlalosetse hantle batho ba baholo hantle tlo etsalang kopa re keneng akuna njalana nkosi yami haya khonjo okay abuzodwa ngokotela sini angazi ungena aphindela Koko Ashe lega njani wote neki kopa konje mama ne kopa mamzoto mamzoto ke mme wa ka neki kopa bona my brother wentse kopa mo bona nje ha etsa next but ne re kopa mo bona o mjotso go fela ke Lady Blue Street Channel re ke re bua le mama re sanibona njani khona Mothomolo ka happy uyasaza ngithi manje hlala kwami size ne Street Channel so Mothomolo re tile le Street Channel today ngoba siloko sicela
not ngempi slow sikuthandaze sicela into zethu awufuni manje amakhemera sabona ukuthi yabona kancane bantu abadala muthomulo akatla utolwana muthomulo kahlombo libikoko ngephisi akini kwana mastand chakate yini masend kwami like ngwana hawa mshimani okay thank you amakhemera so mama dikhemera dikhileka le kopa re se bona momnyako re emeleng ka mona eske ka nga disrespect ngoba siyabona ukuthi muthomulo ska kitlile le batho ba baholo mona ne ba hirile we kana ha ba hirile wena jalo ba lla ba re lady blue ha re sharp mo moyeng mama re hirile kwena ga renta ga etsang itse hore batho wena hantlantle itse khutla wa bona ba thola ntse sa bona di lesiyo bayazi niyazi noyithu nifuna imali hayibo sakubhadala imali nithani qedile ukubhadala umama sibhadele niyazi ngifuna imali rendiyami ngikuhlanyisi mina sicela ukubona sicela sithenele uzobona imali sihlala khona imali asikoloti 6 months asikoloti asiyenzeni into ibe short okay impahla zethu asikhatheni nali room lapho asambe nawo hayibo ngithamba khemera ngithamba khemera kwani ngihlanyela sikhatheni ngiyakulela shem imleni impahla ngiyazazi mina zithi siyephi mama sicela ubona impahla First of all, I refita little lady blue, refedi to patala mama. So cheleta ya 6 months ago. mina ngiyazi lento akhuluma ngayo ngicela nikhulume niqiniso angiyazi lento akhuluma ngayo engayithandi mina ukuthi ngibhalele bese angiyazi lento akhuluma ngayo sister ukuthi ngifuna imali mama ngifuna imali ngeke imali before sipho yes mara samtshele ukuthi asasebenzi kushuthi khona imali engambhadala ngayo eshortime khuluma iqiniso Shika nyamkoloto uyavuma. Sashiya impahla zethu. No, ukuthi uyavuma. Hayibo, Ayuphi impahla zethu. Ukuthi njengoba asho ukuthi bengitshelile ukuthi awusasebenza. Khona imali oyishodisile umuntu. Imali yami. Hayibo. Imali yami. Ngicela imali yami. Why ningayela ukuthi nyamkoloto imali yakhe mama? Why ningabanga honest no proof? Yafina lamakhisi lawo. Besidamana sisho ukuthi thina xakelile. Yeah, wa understand. Why ngangitshela ukuthi wa understand. Ufuna nemkhosheni. Wa understand. Mase sithi thina esesiyahluleka. Sicela ifurniture ilapho sekayibamba khona. Okay mama, ifurniture yabo njengoba uyithengisile ngoba bakolota 7.2 uyithengise ngemali. The 4,000. Awu imagine izinto sona.
kuba lithule ku-right mama asiyilungise inkulumo yakho umbhedo ungabola ifriji ingabola eyakhi yakhona ukuzi-afforda asikhulumi kanjalo but into engizoyisho yena ukuthi uzithengise nge-4,000 nge-4,000 ini yashoda futhi yashoda leyo mali hayibo bakumoshela isikhathi ngabe thenga bangeni labo yabantu la charging lami hayibo ishoda kanjani bebasebanibile kodwa siexplainile sikhulumile nawe sasho ukuthi sixakekile today I'm so great today I'm so great so usikamukhomba sona ga ilukisa ntabe ke batho ba baholo ba bahlompe le wena mama emampileng ke re koparetse so o re direkise ka 4,000 le ba o kaleta 7.2 so re kopa isang so batho ba baholo ke mang o sena sebetsa koloni manje ubamba amatogo oni bamba amatogo so motho mo leng kopa botsa ha ba ka o fa chelete yao o qitlisa furniture ngifuna 3.2 phezulu yashoda imali yami seshoda yini konje mama isikhathi abantu ngabe sebangenile ngikubuza something angithi bese ukhiphe izinto zabo ngapha so ngabe sebangenile abantu so mama uvimbe yini ukuthi les angithi ubakhiphile ucounte kule mali le into zabo besasekhona ngiyifuna 3.2 so namutho umuntu kuba ke bengifem tshwantse ufiwe cheleta 6 months basayibhatala ngizegoli zosebenza 7.2 yami bese uyikhiphile ifurniture ayikho ikhiphile ayikho right lento oyenzayo kodwa kanjani nemali yabani yazi na rope South Africa indawo wami kanti abarume wenzelani wakhele Belenzambili ufunani la Uvelaphi ngiyifuna la esandleni uyayifuna imali ayijwayele thina letha mali baba dala lento ngabe siyisondela batho ba kopa re thuleng ka sefetse ya a ke kile le lona re tlo bua motho mo kopa re be fe bo mama ba dutse 6 months mona yes wa qetela o ntshitse ntho tsa bona after 6 months so ba o senyeditse nako hae ba le wa ke jwalo wena ne tshwantse ga o qetwa ntsha furniture wa tlisa batho ba bangwe ba nne se ba sa hlola ba dula mo ba nketse dintho o tla ba thola kae okay in deposit uyikhohliwe my sis kancane so ntho ke kopa tshwantse ba o fe 7.2 yao hayi wena o tlise di furniture ene pele ba o fa 7.2 hayi wenza ngathi uyikhohliwe deposit wenza ngathi uyikhohliwe deposit enikele mnini nikele themfili furniture akengayizwa le topic yakho ukuthi urobha abaqashi engayizwa besathatha abachani nathi besathatha abachani nathi besathatha abachani Cash Crusaders ngidayisile Cash Crusaders ngidayisile wathi uthaya ikorokoro ungayisa Cash Crusaders ile ngithaya Cash Crusaders wathi ikorokoro ngidayisile ngidayisile finish awu wrong man kelimali put the money on table put the money on table put the money on table akabe dala sayiputha ile money on table wezathi akabe udala lethani imali akabe udala anje usile yabona lo mntana yabona kuzeka
Mama, ke koparetse seo batho motho molo. A ke se bo di rekisitse gore no buisa ko kwa teng. Ke di rekisitse. We said nane ke fihla mo wa ditse mamela. Ke di rekisitse. Ke di rekisitse ka tshega. Ya thehisa. Gara di saliyo. Ha di saliyo. Ungavali lapho niyahamba. Asabi sika kakhuluma. Azikho. Letha le maphepha imali ya pretty paper. Pretty paper. Into temsini. Mama, ke kopa botsa something. I can how move in upatala deposit. Azange bakunika. Ngabanika indawo mahala laba. Azange bayibhatalile. Ithe mangifika la uthe kimi mangithi mabangakuphi imali uzenza wathi kimi ngiyazazi lapho ngizibeke esikhona sisi ngazilandi phela bangidelelile abantu la. Mama ngicela nje mama lalela ngicela senze sona isa furniture sabathu kutokhona ubhatala 7.2 yebo and cash crusaders wondlula mawuyibheka lapha ayina refund uboyifunda kahle mawundlula uthi Bawunawo ama-slip mawuyisa lezo impahla. basithengile kusala bathenga Ushem uyabakukhohlakala kwakho zibona la dala ngakhohlakala ngicela ngamanje usile zikhona lalela ke yabona labantu abanjongo babalanda Mara ngicela ngicela ukuthi niyakoloda letha imali yami nizoba right ikorokoro nama-TV basithengisa mama nanoma kwaba yiko amancane nama-TV wami ile TV encane ngithengisile lengane kwami ithi sikaphe hayi nathi siyazazi izinto zethu ayithi bayafihla check my house khona la in my house uNkosi yami erumini lami come and see my room khona la afihla khona ozobona hayi khona la ufihla khona ungangitshela kayigrebe mina khona la ufihla khona akhona nix ne-fridge akhona nix akhona fridge ozobona nawo ama-fridge akhona nix sengihlanyisi mina nakwazi ukuhlanyela siyakwazi mina ukuhlanyela siyazazi phela izinto zethu ngiyakwazi ukuhlanyela sithi hayibo yakwazi ukuhlanya siyazazi amaratha wenu sizazi kahle ihouse loko sihlupheka singana-fridge come and see your magathi sila kuwe bheka kune-fridge yakho la ngibona kune-TV mina ngibona kune-TV yaphuma i-TV mina baba anyeke sesebenze kahle akayazi ifridge yakhe akayazi ifridge yakhe i-TV baba wait mama lindaba ke tlo le thusa linketsa le ngata ene ke tlo le thusa baba bakhiphe ngayo ba-emthisha ngayo ne-fridge imani qala ngoba siyi-shuthi iqiniso yini i-fridge nani futhi lana mama imaqala sikhawunti izinto nani ngicela nibheke nani futhi ezenje la ibedroom hayi asazi kumbhede bekani ukuthi into Phela le trust le akusilo. Hayi. emplo Hey!
I can make that time. Yeah. I see you. Sister. Asapesa. Yiwo yeba umfethu wami. Hayibo, umphisela. Ubheka ngakho. Yona sa. Ubheka ngakho. Ungaphisti. Ungaphisti. Ngebandla yakhe. Umlusa ngamandla akhe. Umlusa ngamandla akhe. Imali Sister, I can tell him buying a command. Imali uyabona wena ke uncane awuzokutshela usisi ngimncane nabo noma mami lo. I stand for my mother. I stand for my mother. Mami Ngeke bathathe lutho ngeke. Nganya. Ayikho into ezohamba. Cela nithuleni kitaba tsa mme wa hao ke understand batho ba o kopa nithuleng motho molo ka hore re bona fridge teng ke nnete nalo mphethe sabo. okay o re bethe ke abo okay le tsona ntse seo so ntse se di leng teng you know ntse re tlo yetsang ke koparetse so ba fa ntse tsa bona My money. I want my money. so magalwana o rekisitse ntse tsa 4000 so ke tlo subtractor mo cheleteng e o e rekileng Yes. fridge so yentso bana ke ga ona ntse ding tse o tlo ba fa Ching ching. ching jwang I want my money. your money jwang Kanjani? re tlo subtractor re tlo sheba go fridge ke kae ba inkileng Yes. ake le engeng re tlo subtractor fela jalo okay fridge malini njengoba utsenze 4000 subtract heater malini nani malini then sizobona ukuthi kule 4000 usalela ngemalini because of awubaphi 4000 awubaphi furniture yabo musi if bobaphi furniture bazokubhadala imali ephelele I'll just flip yonke. Niphethe yona. Bayiphethe. in Imali yami. okay imali mayikhona iphi furniture sicela furniture wena ukhuluma kakhulu futhi Ukhuluma kakhulu and akusumnikazi wendawo. Oh, sister kancane. Uthi wena umele labantu laba. Balande wena. Oh, sister ngisakhuluma. abalandanga Ngisakhuluma. lalela Wow. ntando mamela akikho Ngathi stop. my brother Uyambo wenzana ngithi. Bese mina ngiyamshaya. wena ushela nabantu abadala ntate stop it don't uthatha ngitho zamaya nabo ngidlwele ngizohamba ngoba Hamba ningale nefridge yami wena sa. Fridge yami. Fridge yami. Ngisakhuluma la. Sister. mami so mo 4000 Yes, leo truck. mo 4000 re to subtract ukuthi fridge ba inkila oh mo 7.2 awu kolotang yona mo 7.2 ba o kolotang yona re to subtract price ya fridge ya Lebe bayishiya ngasebenzi. Le fridge beyingasebenzi angisho yini? Beyingasebenzi. Uthambisa uthatha kule sibhamu sengapha. Ilungise yimi le fridge lena. Le fridge ilungise imali yami. Ukhona ama fridge ngapha. Yini ngiyikhoza le fridge lena. Uzongitshela ukuthi ne heater isebenzi. Uzongitshela ukuthi ne heater isebenzi. Uzongitshela ukuthi ne heater isebenzi. Amanga le fridge na 3 weeks ngayithenga. Hayi, le fridge beyingasebenzi. hayi uthomo lokubetha so neyisi fridge ya wa decide uyilukisa wayi uba nasi yakho iya igrep bayishile kwami. Angibeki igrep. but baba ulani kitlo wabona labuwa this time galisi akusayikena case salon because of since kifihlile hawuna nje khona Bayilungisa ngoba uyabona bayishile mosibona. ke umuntu omdala lalela ngicela ukwenza so ku 7.2 bazothatha ifridge yabo lebe kuyisi bazothatha ifridge yabo i heater lento ke uba isekitlo samano lento then mo 7.2 re to subtract ntse ba dinkile ke go ba lo rekisitse furniture bona ka 4000 and abasana yona la ebe ke di crepe mara o sebedisitse 4000 wena wa i rekisa o benefitile 4000 so ko 7.2 eo ke to subtracta di heater fridge e rinkang le ntho le bethe then engwe the rest o fe no ba lwena ntho tsa bona di rekisitse ke batla re be go ba mamele ska motho molo ba rong ka ba ska o patala rent ba dubile rong ka go ntho tsa bona o di rekisa hence le lona le bile rong le gore le ngolle lo ranyane ma le gore le ngolle le sa ntwetse nnete le gore lona le kolota ma for na first of all ke tlile mo ko mama ke re ke tlo batla ntho tsa lona ka ke lona la mkolota and tshwantse le tsebo bo stand ntho ba iketsang yona ke business ke jarata ya itse motho tlo renta mo jarata o motho tlo renta so motho mo le dala sikhuluma naye sinegotiate naye mara dala sinegotiate nawe ungasimameli mara umthetho wami luhloniphe umthetho wami la ejaridini lami kukwami lana ngizanihlanganisa nethuno ba thank you usihlanganiselani both of you I can mix me Mamba another thing sister me yes my angibalande wena labantu lo yeah so une
is my house, it's my rules. kahle kahle mina ngisebenza nomthetho ngisebenza nama-lawyer ngisebenza namaphoyisa mina ngine-right okwenza une-right ukuthi ubashuta ngithi Ngiyenze- so bathi uthatha amavidiyo ngithi Yeah, wena mama, mawuza uzoba ngama-camera in izinto front of us singazi ukuthi uyashuta without our permission une-permission Kwenzakalani? yabo isemthethweni leyo yes eyenu ngoba umama uthatha amafurniture wabantu wawathengisa Sifuna ngabantu. imali, understandable. Yeah, so ayikho understandable ukuthatha ifurniture umuntu uyithengise Okay, ngabantu. so bayithathe Angeke basikoloda. lalela. Bayithathe basikoloda. Bakolota umama wakho ayiwe. Mamama yini Wena. Ah, wena never Okay, sharp. never Mina never mama. hawuke mmewa wena 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 mina mama. nami ukuthi Kumele wena bona- kumele bona wena mama. When you are alone, what about my rules? akathule ke umuntu omdala Okay, just be akathule quiet. ngicela thule umntana My ngikhuluma rules. nabantu abadala You came here, you know my yard. Ngiyamtshela umthetho in my yard. yes I'm the father, I'm the mother in this yard. Yes. This is my rules. You came and say, I want the place, I want the place. That's I so give the place, both of you. Yes. Then now you run away with my money. Ati No! wena bese sisiyanegotiate Give me nawe my finance, then take your shit and go. Take Take your shit and go. okay mama hayenzi ke ke apologize Please, take your shit and go. My my balance. wrong ba ska etsa but re tlo subtract high sense Eh. re tlo mpontsha No le- problem. high Go. sense ke ka ya fridge le Le oil heater, heat. oil Yes. heater, Le le bed, bed eh. nice ke kopang di na le dipakere Eh. so motho molong ka se ding ke today ba ke tlile ka tsela ya hore nnane ke fitla Sizo. ba itse ba o Eh. feditse while ba le wrong ba le ba ithuba What about my ching-ching? so hence re tlo bona balance e setseng My ba ka money. setle ba sa ithola ching hence re tlo subtracta tšhelete ba tlo tla le la batla le bona le tshwantse le tlase le tla le nna se le berekela tšhelete mo ke mama ma- 4,000. balance Yebo, imali yami, my money. understand Yebo. balance Yebo. le ntho tse ding tse di rekisitseng ke se bilang understand ska wa re tla calculate hantle I'm going to beat her, to beat her. I'm going to beat you. so motho molo ena mina ngizokutrap Hi, bo. batho ba ba ulo ke a le rata kaofela too much batho ba 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 se ba ngwana o leng batho ba baolo ai ke mo rona ka tsamaya but ke tlatla ko mama se my brother le my sisi ke recalculatile hantle go kolota bokae jwang but re tlo nka fridge e setseng le heater le bethe re calculate gore mo 7.5 e mama eo a reng ba e kolota o yena mama se ka rekisitse ntho tsa 4,000 re tlo subtracta mo tsetsa di rekisitseng but re subtracte price ya bona and stuff so ke le rata ka fela batho ba baolo yo KCA ke kopa le tlolong kolota bo mastand a le qetile be le sa ba patala bo mastand ke kopa le tlolong kolota bo mastand Please, I want my money. I want it. Even you can beat me, but I'm fighting for my money. Beat me. Beat me. How? Habani. Habani. Bye. Bye. batho ba baholo ka o bua maka Tsamaya. le kolota bo mastande be le bitsa Lady Bloom nna ke fita mo ntse ke lwana ke re motho o molo kopane ntho tse ba se ka tile a tseba gore le kolota bo mastande ha se banka ntho tsa lona ba di rekisang ka re ba wrong but o dula jwang jareteng ya motho molo o sa batho patala motho le nna o iketsetsa business o iketsetsa living ke le rata ka ofela batho ba go le nna le sene next episode e re ke tsamaye yes babe hi